Ko te roia Māori nei a Moana Jackson, tētahi o te rōpū hou, ko whakatūria nei hei a tātari i tētahi kaupapa a ture hou mō Aotearoa. Ko te whāinga nui a tēnei rōpū he whakamarumaru i ngā tika tangata whenua o te iwi Māori i roto i te kaupapa a ture hou nei. E ai ki tā Moana Jackson, ko tai ki te wā me a tātari hia he kaupapa a ture, kia whai taumata ko te tiriti o Waitangi, hei tā hūhū. Pākehā people who tend to talk about the Constitution and the treaty say, how can we enshrine the treaty in the Constitution or whatever, whereas I think it has to be the other way around. How can a Constitution be made consistent with the treaty? A tāhua tēnā kaupapa, mō tāua, mō te iwi o tēnei whenua. Tātou te tangata whenua. Ko tātou tino rangatiratanga tēnei kōreri tiana ai te tama. Well, the current constitutional system was not designed to serve Māori interests. It was designed to serve the interests of people in England, and it was transported here and then imposed on our land. And so when we have an issue like the foreshore and seabed, that's almost inevitable within that constitutional system, I think. Kei ngā whenua anō o Bolivia kei te tonga o Amerika, ko utike i te iwi take ake, arā te whakamana i tētahi kawenata. E tohu ana te mana rangatiratanga o te whakahaere i ngā take o taua whenua kei a rātau ake. In the Bolivian constitution, the prime right rests not with humans, not in property, but with Pachamama. And Pachamama is the Mother Earth. Me kōrerotia tātou puta no i te rohe. Kia tino mōhio tātou te iwi o tēnei whenua e ahu ana tātou ki hea. But when they talked about the mana of the iwi, when they talked about kawa and so on, they were talking constitutional issues. He roa te wā kei mua e kore e tau i te rā kotahi. Ko Hinerangi Goodman o te karere.